tutuking programa mituringan niyang PG. Kailangan ning antabe at gabering pengari karing kaya na ka naman albe. Kaya pa oras Pampanga, kaya ang tabi ng mabilog a puwersa ng GNN TV44 Pampanga, babyala ring makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo. Kapamilataning garantisadong kumpleto ang pumalansing informasyon. Already pureng balitang may kalap ngayon Miyerkules, March 22, 2023. Iako po ibenikinto, iti ing News Force Pampanga. Penimuna ng Defense Department Officer in Charge, Senior Undersecretary Carlito Galvez Jr., in groundbreaking ceremony ng rehabilitasyon ng airstrip king Cesar Basa Air Base king Florida Blanca, Pampanga. Tinagon king misabing aktibidad ing US Air Force Secretary Frank Kendall III at ing US Ambassador king Pilipinas na Emerike Los Carlson. Maabot siya kareng halagang 25 million US dollars o katumbas ng 1.3 billion pesos. Ing rehabilitasyon ning basa, metong niya kareng 5 agreed location sites ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA na api kasunduan inya pang 2014. Pero mitok na ang magpatupad ganiti, uli na king dakal asangkan. Makasangkan lang kagamitan ding agreed location ng EDCA bilang lugar king training, exercise at para na rin kaning aktibidad ng bansa patungkol king humanitarian assistance and disaster response o HADR. Dapot ela papisyag ding 4 aliwang lokasyon ning EDCA sites. Asahang mayari yaing rehabilitasyon ning Basa Airbase Runway king Setyembre. Ako po Ivy Polburido para king News Force Pampanga. Balitang tutu king Balen Susuyu. Beng ibaboy ang pasibayo yung bandera ng Pilipinas keng larangan ng beauty pageant. Keng pamanyambot ng Kabalen ay Rachel Diaz bilang Miss Queen of the World 2023. May ganaping coronation night inyang March 18, King Hyatt Regency, Morristown, New Jersey, King USA. Asong kitnemo naman Diaz ding special awards a Queen of Fitness at Queen of Congeniality king may sabing pageant nung no ka rin 30 lang babayi bat niyayaliwang bansa ring milaban-laban. In Queen of the World pageant, magsilbi ang plataporma para karing kebabaynon king United States at miyayaliwang bansa bani pakit ing legwan at kumpiyansa mapananuman edad at marital status. King question and answer portion ng kompetisyon, pegi bataning kabalen a kandidata ing kayang storya at boses, bang pasiknangan at itas labalor ring kebabaynon. Behind every woman's success is a success for all of the women in the world. As your next Ms. Queen of the World, I will be a queen of service, commitment, integrity. I will use my story and my voice to empower and uplift women from all over the world to believe that they too can make a change, that they too can live a successful life, and that this is not the end of their story. Thank you. Emo Pilipinas sing representa ng Rachel Diaz nung nering Kapampangan at ning komunidad ng University of the Assumption nung no ka rin may graduate yung junior high school anyang 1996. Patunayan namo naman Rachel na higit pa king lagu, ingagyunang pagmaragul. King kayang pamanoknangan king New Jersey, pauli na king pamagkawang gawana, may katanggap niya namang mapila na awards kalupa na ng New Jersey Congressional Award. At ako po'y Cheska Marisariman para king News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, Susuyu. Kailangan lang dagdagan dahil maestra kareng pampublikong eskwela. Iyan ang panabili ng Vice President Sara Duterte bilang sekretary mo naman ng Department of Education. Ayon ang balita ng Angeline Fabilonia.
Pagpangking Vice President Sara Duterte ayamo naman tatalakan Secretary ng Department of Education o DepEd, kailangan lang dagdagan ring talaturo ka rin pampublikong eskwela balang banwa. Agpangkang Duterte ing karagdagang mestra partiyan ng Basic Education Recovery Program. Dagdag din pamuntok ng DepEd na kabang arian pa ng ahensya ing kabilugang bilang daring mestrang tanggapan para king daratang school year 2023 at 2024, apakisunduan ng departamento na magdagdag pang mestra balang banwa. Minuna ng sinabi ng DepEd na ing kakulangan ka ring mestra, classroom, libro o textbook at aliwa pang gamit king pamag-aral, rin kabilang manimunang problemang arapan king sektor ng edukasyon. Inya naman reti kanuring dapat tutukan at pakibatan. Atin pa mga paling balitang Kapampangan, king pamagbalik ng News Force Pampanga. Deni pa rin balitang dapat tabong tutukan. Aprobado ni king Committee on Population and Family Relations king Kamara ing substitute bill king absolute divorce. Aprobado na ning House Committee on Population and Family Relations sa pamuntukan ng Isabela Representative Ian Paul D. Ing panukalang batas sa manyubong king diborsyo, kareng misawa at yun king palyado at mapanabusong relasyon o pamiyabe. Samantala, tutukin iting pagdebatsyan king plenaryo bang apasar king kadwa, angga king katlo at pinala pamamasa o reading bang niyapo siya kareng aliwa pang bansa ing Pilipinas at ipairal namo naman ing absolute divorce, Keti. Maigi, pesti, makadiri. Reni-reng amanong mitatayid kareng Kamaru. Pero para kareng Kapampangan, nanupin kaya ing silbida reng may sabing insekto. Mole crickets o Kamaru king Kapampangan. Reng masika nagalame ing gamit dareti bang pangulkul at makagawang tunnel o busbus king lalamgabun asin dagulmong metong amol o alimpuyo. Agyuda namang pulaying mabilis sa mabilis king gabon, kabang panelang mayayakit kareng lulbuga asika ng pongpangpang. Kilala la rin Kamaru uling king pamangawang sigla o chipping noise, amani batan kareng pakpak ami kukuskusan ning bengi. Pestila nung ituring reti king pupul uling kakananda reti reng tatana mabini, inya perwisyo la kanunong ituring kareng ortilano. Pero balo mo bang magsilbila namang apag king lamesa reng may sabing insekto nung nukarin metong kareng paborito tamong Kapampangan. Yaliwang luto ning Kamaru ing gamat dareng kabalen nung nukarin pekasikat aluto ing adobo. At ni kabersyon la naman reng aliwang kabalen na adobong Kamaru ampong sinangleng Kamaru. Ngini mo abalo abe, nabalyari ang maging potahi ring Kamaru at ela mo basta-basta pestireti kareng asikat. Para king bilining panahon king lalawigan, agpang king pag-asa, asahan ing maaldo at malisangan na panahon king bansa,
uling may kumpisa na ing Caleldo. Aranasan ing generally fair weather king Maragula Party ning Luzon. Kabalen, maging parti ka king pamagbalita ket king News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyu o reklamo king ke kayong lugar. Malyari mong ikuwento o isumbong kapamilatan da rin numero mayakit king ke kayong screen. Malyari mo namang mag-post king ke kaming Facebook account. Para lakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44 Pampanga, nga dinan kayong mata sa kalidad ning lokal na pamagbalita bilang palatang serbisyo karing hanggang Kapampangan. Ayal venue lang any Miyerkules, remekala pa istorya keting probinsya. Yako po'y Benny Ginto at iti in News Force Pampanga, balitang tutu, king Balen, susunod.